Ka Dr. KL Yaubor ka badai ka Project Director ka Meghalaya East Control Society kalong ba ka jing kharoi khanyang jingpang HIV kadai na ka jing syongkha khlem jingsop ne jing yada ha ka juk apol ka ong ba kitu ki bayo ayo khanyang jingpang HIV kila aruban im temen syongpra syongsyang lada gidi tikna yau dawai kumbal batha ki doktor habakren mata kasngi Dr. Yaubor ka ong ba ka East China Hills kadai kawai nak district ka buntam ke bayo ayo khanyang jingpang HIV ha ka jela na ka jinya ti pathar bat ki breu kum gidai ba drugs ka ong ba unai khnyang u kharoi bun na ka jinya syongkha lok klem jing sop ne jinya da ka ba kot sya ka son percent kat ba percent u kharoi na ki badi drugs 100% na ki kam aurea na rogioi pat ki daw kedon sau tri ki daw ba khnyang HIV yo rung ha kamet jong breu kan thup ka syongkha klem jing sop ka jing inject uju uternia kumju na ka kami sagi khun bat na ka jing ais na hakini gilai benai la don kumbasan spa ngot tam ke bayo HIV kentup kilong keme ba armet Kani ka por ni kwa ban batay ko peace man kani ka intensified IEC ka ban play perda da I minister jong ka kya ka ban salong na siya kasi kada 3 August ha ka por kadwe beje ang tayo po dedikin college ti ka jing mut ki jong kani ka intensified IEC kalong ban batay hamnya hamshai siya ki paipa ba kitek benia ang maniga jingpang HIV kabanen kong kalong ba nila man pensay ya kini riu paipa kabakan truk nadu kilong kumi kilong kumi di ba arnet bat ki kon samba bat kumjuru hagi school bat ki college bakin yo yang jintik ba benia sepang kani ke sapriang jong uniu jingpang HIV kita identiti iba uni yang jingpang HIV uyo kan rung siya kamet jong uri tikidon tang saudi kita identiti iba uni yang HIV uyo kan rung siya kamet jong uri but kita di saudi kita identiti day kabanen kong kadai kajing yang poin ka pathat kajing bom pendengkam yang dilad jing ada mangiong kondom dan di ujri kapor bagi poin ka kapaan pada kadai kajing pendengkam nang da ujo utrnya badan yang jengkang HIV ha gitu ibrio tiba inject di drugs kabalai pada kadai kajing pur ne punya jengkang na bakmi sya ikun ha kapor ba amet ha kapor makan bat ha kapor ba ibu bat kalanti ka pasal pada kadai dan ba kajing yo yang ukasna kabadan eu yang jengkang HIV te kabadan kam kalong kadang itong kam di Islam bahagian kita kan ai da Islam jong ki krang ba itikna ba katu Islam jong tu beriu ba ai tu numpang kadai ka betikna ban lain na jimpo jong len ngan jong ai chai ni nakta ka ba ar pade ka jing ka phang jong ni ka intensified IEC ka long ban penduk pendam ya ka jing iben ya ka jing nyauben bat kham tam ban pendu ia kata gajingit di sepang uniu yang Jepang HIV nama kapa pilatipnya sepang uniu yang Jepang dan mutna banyadai lagi berkam tam dari jendon jong ketika HIV AIDS kebete lakam jadi iwe bangin dai dan nyoben ni ban ibu nama bagi ni kinong kebedan yoni punya Jepang HIV dulu kidan laga jong ho bakin kidan laga bentang ba kila ban bagi lagan ya baking yo izin mentoy baru kum habis school ni college lani kalian tatang pejang kawai pada kadai bang ai tentang information lani kajing tip kebenya kebeti kenapa kenang ba habagi bre bila sohu chang kani kajing pam HIV kin wan shakmat ken ban test banda kajing test lagi tip ya kata kami ong ka status ni kajing long jam mek lejong nada kidon yo tu nyang jepang ne kimdan balada kidon kinwan sakmat ban shim ni kidawai ban tiktikna kana bikin yo yang ni kamet ke bokoi paknan balada kindon kin shim ni kinaji da nang ban kin mai no ni yang jepang ti da ka jeng pendem kam di media ni on mata di social media di media kini gilat ka tu bor
kung ke TV, kung ke radio, kini ke WhatsApp group, nang ke Instagram, ke Facebook. Kini berobat lembak kini ngina akan terbiarkan. Jadi jembatai ke jembatai Jepang, boleh dengan Jepang HIV. Nang tang iban sa kini ke online platform ro. Haga ba kibri na aman phone how to number 1097 iwe non hinay nyo. Haba kita akan phone manyo ay utang jembatai. Kena kebannya pada kita penuh-penuh kejimbit kejimwa lesi gaba kimla banyak keren persya part kita ki counselor kita hari ini fasiliti joni te kini kita pun direct kami number padahal kata kita satu QR code ubah kita akan scan bagaimana ni QR code yang sebut hari ini fasiliti kedeng-kedeng berkunjung hari jaga paiba hari college nang bagi beliau kita akan scan nang kita akan akses lagi bentuknya dia ada di sekarang kejimlau jeman jangka tinggi kenapa kita akan ship begini lagi ada T kini dah intensified IEC dan sedang menunggu lasan kedua kan antrik Agustus hadu kan antrik Oktober ada jalan pemberi kata teman arma but kini still launching teman kembali lasan kasni hadir kata kini baru bagi district kin dan yang kini ke intensified IEC ha keba kin ai jentik kebetikna syaki 6,000 tali kisno nangta pada 9,000 tali kin ai kejin pensyai kebetikna syaki school nangta praksan tali kin ai ki college nangta pada 1,000 tali kin ai kanika haman la katliye kin ai kanika jing pensyai kejin batai nangta kintan sa laiko tali kineki folk performance kemudian kini kejadian syatan rai mulai kunjai kemudian bab bening dan persyaratan panggung yang Jepang HIV nangta di southern country tadi kini di special health camp di district hospital repair kemudian apa juga jenang jeni te kini da intensified IEC kemudian kam kejadian trailang jang baru aki department nado ki health department ki sports and youth affairs dan social welfare nangta kini school colleges education department nangta kini community members yang pasnong but ki faith leader mo kino yang niam kidan nata pan yarak ini hadang pentrian yang ini ga jing persas pamilih yang HIV kita kejing jadi kemudian lakukan poi sya kata thong ha ba kibre kedan sya tendong do kila yo kita kejing pakai ni ketina nang baru tu house to house mak kebanyakan kami kejing sebelum ini kelik dan pakai kam hati mengendong bandan kini meeting makina banyak pakai kila banyak percaya kita kibre yo kita kejing ketina ini information jadi block development officer nangta na block pada yang adjective sya kirang pasnong nangta kirang pasnong pada kan select sya kirang song baca clearing repair nang ba kinyo ang batay kat persay ikipiliw sa kan Jepang kamtam pa poi kata kajeng nang kajeng persay kamtam ye ikipiliw ibadan yo yang Jepang HIV namar magalong natahi ka stage joni kadan ha kajeng yale bakha namar bod na kini ikipiliw kumba apply person kidan kibon tre nang dawai kidan la kajong kajeng dan naki kibon ngai makidan yo yang Jepang dan nakini kiba om namar ba ka jaka suma ka jangay pala bon naki long bedok kitna ban po siya ka jaka suma te bon pala nakiru kibong kwa ay bandi dawai kibong ngai pakidan ya na ka Jepang da ka jindan jam ni kidiri bang tre bandi dawai kani kana nang perkriang susu ya uli na Jepang te ngasim ya kani kana ka ko ban yawe ya baru iwe dan wan syakmat pansim ni kini kana jing patai kanang ba da jing singap jang ti kini ko kubon pila ban patai pila ban matcha sekiwe pat bom yo lesi ban singap ya kini jing patai rei da jing patcha da jing kitya jang ni iwe kini jing nang jing tip kan boy kanang ba kan jing ni na kata kalong bangi kwa ba baru ki breu ba syong syong jang kidan kamet ka papat ka bakya baru ke district kalau saya ke Bakrang, baru ke ke state kalau kata ke state ke balai new yang Jepang HIV. Ke HIV is mau katung ngimla bang awak intip ke Jepang ke bon ha, lesing intip ke Jepang hang ni kadang-kadang ke Snom kadang-kadang sipol ba.
tampangin lah bang des perkara lagi bang sudah nanti bening bor di kebiri bang des tu takataw kita ketika intensify ketika IAC mo information education communication bang lah bang percaya ki nang bang tak kebiri bila sungko umur kinwan ten bang des kumju ke jing kita wai ru nim lah bang fus mitip tikna bo ni pang udan ne ke jing pang ba udai ban kita wai nrei mata umure umtre ban kita wai nim lah ban bor namar gagan betul dah HIV AIDS Jadi kemudian klaim kerjing muncul lagi nimlaan tes dan ini nimlaan penbor bagi dawai. Kumjuru lagi kuat ansim bagi dawai supaya dia nak izin dia mau. Maka hajuai kadang ART. Mau ART sedar nambang. Oh ban pendunai itu kerjing lut joki mau bagi hapuan solution lo. Nrei nama kita ni kata orang yang betul stigma kerjing nyobain nama nasional tetep beda mutai di dawai nanti beda pecetai di bawah penciptaan HIV. Nak kata-kata ban pura yang beda ni kiwan solution bang. Tuku minyak kata ringin lah bang hang bang ang yaki pesini kata ART kalau ada hajuai hidi yang tu kadai kesyong kaman joki kadang kaman balai doi ngim lah bang berkim yaki lani ban penbor yaki. Kadai ngan ang yaki hari ni kilai benai ngadu April, Mei, Jun kiladan kini general population kiladan ado sunspatan juga positif. Ki pregnant mother kiladan nuri home. Di ingin nasi penair itu kalau orang palak siswa multiply lie itu sunspatan kalau more than 100. Kemudian kita ni le sekarang ni intensify kalau kita beri kam suku susu kemudian inang yo abon su. Ikan bagi inang yo abon kemudian tanam ha ke diberi belangan tipenya status jadi. Kesyong kita kerja suku jadi pada bagian mansakman bagian di dawai tu. Nama masih sen maladi dia ni dawai diberi kilong normal set dan plan kin implement ni ado kapos nemro long tum tiwe tang badai tang away bagi hapan di kita dawai man kasih di hapan di nama bagi jingti dia ni dawai terlebor ya bukan. Mereka kisahnya tahu nyang la nang hapon la nang pon kamet jombreu nang tau penyap yaitu disipai di benah kamet jengi banyadai di Jepang. Nang takadau apa kata immune system nani ke boria da jombreu peladuna pelan tekemon kino di Jepang ilaban poi jombreu lesi kong ke Jepang TV mo ke Jepang TV kedai ba kabalan ke komone bagi breu di Jepang HIV video nama peladuna pelan kata boria kemudian kita ke Jepang TV, dan dia ke Jepang, tang ke Jepang bayang keliru, hari ini nampang di dalam dia HIV, kemudian jurha ke Jepang kesih, kanu ke Jepang, kemudian sih ada HIV, nama kalau duna, nama boria lagi, dan kita along serius ke nampang. East and West, the way today ke bang awal ini kita ke jingnya boy ka perkar, hagi senem balala, hagi jingdon jengdong, hagi jingdon jengkini di mobile population na berniong di driver truck ndai juga nak kawai ke jaka siya kawai ke jaka di kamai kadai kawai ke ba ngilap ba kadai kawai ke ba penbuan yang dari Jepang HIV la idap mo pa la ibiang pa arap na intensify itu fight for kani kalong kani ke intensify kadai guidelines mata ay National AIDS Control Organization itu yang ha fulfill rate Manoi kani ka IEC testing kani ka kadan be mankas ni dan be di program mankas jo program kaya be chakang tang bolong matpun kan ya kata ka bala lupa ni dan kani ka intensify mat kani ka tun ka guidelines kadai tangan kan sa ko ko mi on kani ka jing boy ha pakha ka jing consumer protection kata ka ko ka data sa maglade yung sa 4% today na casual sexual sa 4%. And the rest 8% kita inakini di drugs,